Çok rahmat, hadi gelirsin. Hırslı ömürümüz, hırgaktı gömülümüz, hırı sınırdan tapkan, hır bizden tegirimiz, hır minen yaşap kırgız, hır minen ödöt kırgız demekçi. Hadi gelirsin, bizde konu hırsı var. Anda sizlerden aldığınızlarga geleceğinden göktü ümitlendirgen hırçıcıgı Damir Arslanbekov'tu çakır olуға ruhsat etіңіздер. Көңіл açıp can dönöңді сергіткен, ошылыр бар жан дөнөңді термелткенде. Алдыңыздарда Төлөгөнов Марлен жана Жаныш кызы Махабаттан жалын бей аттуу жаманды чыгарма жан өткөнчү. Кол чабып коштоп тоса алыңыздар.
Rahmat akıtları razı bildirmekçiyiz. Hareketlikler anda 6. жұпты қосылады. Ата-енені кімдер ғана бағалабайды да, кімдер ғана барықтабайды. Ата-енені кімдер ғана сағынбайды дағы, сағынғанда кімдер ғана көзіне жас албайды. Анда сіздердің алдыңыздарға ата-ене атты өрімінен Алымбаев Мерлан Жана Тоқтыбаева Жанара шығады. Ağzımızға ağıl qoşqon ата-энелерimiz ардайым аман болсын дейміз. Келіңіздер, анда эмесе ата-энелер үчүн бир кол чаап коюңуздарчы. Биз жылмайып турганда негизи дүйнө
дүйнө абдан жарык. Биз жашоого канчалык деңгээлде жылмайсак, жашоо да биз үчүн тилегин тегиз жайып, ошончолук деңгээлде жылмайт эмеспи? Аны эмесе келиңиздер. Белгилүү фотограф айткан экен, Влад Ушанов деген, мен жылмайбайм, жөн гана каткарам деп. Алдыңыздарда Нats Vegas Prama командасынан ысык тамаша. Албетте биз сиздерди аябай сагындык. Келгисинде маанайды текшерип коелу кандай дейсиз? Кел анысы биринчи деп алайлы, кимдер көп экен? Айымдарбы же мырзаларбы? Мен мырзалар турбайбы, айымдар көп болуп атпайбы? Текшере бересиң жөн эле. мен текшерип алайын. Мен мырзаларды албайм. Сен негизи мырзаларга жакынырааксың абы. Смешно. Ал эми урматтуу мырзалар, өзгөчө айтканда патриот жигиттер. Мен азыр 1-2-3 патриоттор барбызбы дегенде өзгөчө тура калып, отуруп, кол чаап, коштоп мен колдоп берип койгулачы, силер менин командам болгула. Ал эми 1-2-3 патриот жигиттер барсыңарбы? Биякта отурган урукчан эже кыйкырыйдым. Кел, урматтуу айымдар, көрсөтүп коелучу үйдө ким койчу экен да. Негизи айтып коюшат, мырза бул үйдүн башы деп, айымдардын мойну деп. Бирок мойну бурулса башка жакка бурулат. Ошондуктан суу биздин кыргыздын айымдары барсыздарбы? Негизичи, Эрбол, монтип салды, эки жакка бөлүнө элечи. Бир маанайды текшерип коелу кандай дейсиң? Жаз келе астыр митинг баштап кетпесин. Митинг башталып кетпесин чын эле. Жалпы биздин кыргыздарам барсыңарбы? Ал эми, Биздечи мындай Кыргыз националдык университетте орнуктан мындай националдык мактай турган бир нерсе барбы? Бар да. Не? Негизичи статистика боюнча БГУ университетинде бир эркекке 5 кыз экен да. Национальный университетинде бир эркекке деген 3 кыз экен. Ал эми деди спорт школада 10 эркекке бир эркек экен. Мактай турган бир нерсең барбы? Национальный мощный университет, ал эчтеке эмес, мен көчө маалыматтан окуп атпаймынбы? Кыргыз улуттук университетчи коррупция боюнча 3-орунда турат экен. Geçip koyalışka. Men günölüm bu açık. Men günölüm. Неге сен күнөөлүсүң? Жақында экзамендер келді, бұйырса бірінші орынға шығамыз, кешіріп қоя. Ал эчтеке эмес, Кыргыз улуттук университетте элечи. Кыргыз улуттук университет Бишкекте, Бишкек Кыргызстанда. Кыргызстан жөнүндө бир тамашалык көрсөтүп коелу. Ал эми урматтуу туугандар, көрөбүз. Кыргызстанда 7 область болду, эми ар кайсы область ар кандай уктайт деп. Биринчи болуп көлдө кандай укташат? Ал эми көрөбүз, нарында кандай укташат? Koşaydı, koş. Koşaydı. Koş. Урматтуу туугандар, Ошто кандай укташат? Koş. Маззан. Акыркысы болсо, таластык эң берски туугандар кандай укташат? Ал эми урматтуу туугандар, ушундай жагымдуу маанай менен Nats Vegas командасы кеттик. Ал эми урматтуу туугандар, элибизде адамдардын сүйүүсү эле эмес, жаныбарлардын да сүйүүсү бар экен. Көрөбүз жылкылардын сүйүүсү. Eşekке okşagan жылқы екен. Келесі ол. Ал эми урматтуугандар, 3+ классикалык би вальс бийсин биздин ата бабаларыбыз кандай бийлешет? Звук жок.
дискотекада кантип бийлейт экен, кантип таанышат экенин көрөбүз. Таңшалайды. Қанат директордың атыңыз. Мерин. Держи, руку мою держи, что хочешь, скажи, получишь. Негізі урматтуу достор, айымдар бир башкача калып болушат, Көрөбүз бир жөнөкөй эле үй бүлөдөгү бир көрүнүш. Ne oldu sana? Düşünmüyorsun beni. Çok sen ayıp gördün, bugün düşünme ne oldu etti de? Düşünmüyorsun da yapmayın mı? Yapmasın be. Çok sen ayıpsın ne oldu etti? Kemal ölüp kalktı. Doktor al degen bunlar. Personajın aktör oldu. Çınıkı, yaşasına türlü. Ayıp adım düşünmüyorsun dedi. Миловай. Не отбери, бол. Ушундан баштап берем. Шуба, сапаги, машина. Эй, саған не oldu? Тақтағы машина кеман өлетпай кетесің ғой вообще. Негізі көрмәз отырғанда коррупция деп. Конкуренция бардық жерде бар екен, елестетеміз базардағы бір конкуренция. Картошка у вас 25 сомдон, свежий картошка. Картошка алабыз 20 сомдон. Картошка 20 сомдон. Картошка 10 сомдон алабыз, келиңиздер, свежий картошка. 5 сомдон картошка алабыз. 1 сомдон картошка, 1 сомдон. 50 тыйындан картошка алабыз, 50 тыйындан. 20 тыйындан алабыз, 20 тыйындан. Бекер алабыз картошка, бекер. Бекер Бекер. бекер. 25 сомдон картошка алабыз, келме. Келгісі ұрматқандар кішіне маңай түшіп қалды ғой, біз тұра емес тамашалап атауыз бай. Мен азыр келгісіздер кішіне қол чапқан үйрен албайлы ғой. Мен азыр диджей сіздерге бір соның музыка қойып, ошол нәрсені қол чапқанды үйренеміз. Диджейге респект еттім. Бали бұл жөнінде репетиция olчу, эми астына жазып өтөлүп, дагы эле ушундай бирок 3 жолдон кол чабабыз достор. Айымдар, мырзалар, жалпы көріңіз! Бали. Ал эми урматтуу туугандар, ушундай кызыктуу окуя болот экен, элестес маршрутканын ичинде болгон бир көрүнүш. Чабасың? Жок. Чапара бейді, адамдар көрітпай. Қойчы. Ой, бұл мен дүйен болып қапшы. Ал эми урматтуу туугандар, ушундай да кызыктуу окуяга болот экен, элестес көчөдөгү болгон бир көрүнүш. Байке. Орыссыз ба? Жок, адашып окшойт, орыс эмес. Орыс емес пе? Бес қол. Байке. Сен орыс окшойсуз, Орыс ба? Жок, айтпам десин, орыс эмес, мен адашып болдум деп. Орыс емес. Сен Точно. мурдуңуз окшошкан, орыс емес. Жок деймин. Байке. Орыссыз ба? Орыс эмесмин, ей. Болду ошентип эле айтып койбойбу. Байке. Кулама кат жазам. Байке. Орыссыз ба? Орысмын, анан кетейин, орысмын. Стеллерде зор. Бирок дайна орысқа окшош эмес экенсиз. Кетип калчу, ей. Аябай кызыктуу окуяга биз туш болуп, элестес магазиндин ичинде болгон бир көрүнүш. Мен сатчумун. Саңыз беже? Саңыз. Мындай
Тамек бар ма? Мындай тамек жоқ, мындай эле тамекилер бар. Жоқ, мына штучный тамек аласыңар? Ооба, штучный, канча 5-10. 20 штук бар болсо. Жигит, пачканы ала бербейсиңби? Пачканын ичинде 20. Жоқ, мен 20 штук алам деп, 20 штук барбы? Жоқ, мындай сен түшүнүп атасың, пачка барбы? Ошонун ичинде 20 штук болот. Жоқ, мен атамчы мындай пачка эмес, 20 штук алып келдим деп жатыр, 20 штук барбы? Балекемчик. 5-20. Рахмат. Байгемде бошкорун барбы? Жоголчу бар. Ал эми урматтуудар, элестес кафедеги болгон бир окуя. Айсат, мени біздің соғысқа менен шампанский. Шампанский? Ай, байки. Мына шампанскийский. Тиіз жолын жегіттен. Мен бе? Шампанский бердік ең ішіне закуска қойсын бөлейді ғой. Бермей, закуска бермей. Страшно загадки. Мен закуска тек ауырыспай келеді. Құдай! Құрсаны машина ішті лагманды алып қойшы дейді. Панкратты ошонда беріп қой лагман. Мына лагман тамасап болсын. Мен мұны кетірмейді ғой даже. Шуба дейді. Білесің? Бақылып түрлі. Тәтік байкечі, сізгечі, мұнтты. Трагасты бұндай тұраршы? Не, ешіне тұрар. Урматтуу туугандар, эми оюндун аягында эмне дейбиз? Кандай деген бир дуар негизи бул тамаша, чындыкты айтсакчы. Чындыкты айтсак, Кыргыз улуттук университет эң сонун университет. Бул жакта биз окуганыбызга аябай мындай намыстанабыз. Каякта окуйсуң десе, Кыргыз улуттук университет деп айтабыз. Кубанабыз, Кубанабыз. Кубанат экенбиз достор. Ал эми жанында бери биз ойнодук, эми кичине сиздерди ойноткуп коелу. Эгерде уруксат берсеңиздер, уруксат бербейт экен. Сиздердин алдыңарда Нats Vegas құрама командасы бар. Чоң рахмат. Жаштардың қолында, еңі көчіп таштайды, қадам-қадам қолында. Немеді, көпічкі жолбаса да, немеді, қиыншылықта. Чоң рахмат, біздің көйеш жігіттерге қол шағып қойылды. Улуттук университет менен сыймыктангандар бир қол шағып қойылды. Өзім башылып қол шағайыншы. Келіңіздер кийинки жұпты шақыралы. Албетте бардық нерсени унутпоого акыл эс жетет, а бирок махабатты, сүйүүнү, сезимди эч качан ырдап бүтө албайт экенбиз. Ырдалып бүтпөйт махабат аттуу ыр менен Туркманов, Каныбек жана Анарбекова Бегимай сиздердин алдыңыздарда.
Россия алдыңыздарда эстен кеткиз элестерден эсимдөө аттуу чыгармасы менен Абдыкул уулу Бакыт жана Манна Пава Тайнаны дүркүрөгөн кол чалуулардын коштоосунда тосо алмакчыбыз. Anda gelingizler bir cumadan beri kolga joğa tigenden beri urmatlı kalsılar toğu bugünkü bizden 8 jut
күнү түнү уктабай, акыркы бир жуманын ичинде мен булардын уктаганын көргөн жокмун. Күндүзү кумурскадай аракет кылды. Эми ушулардын эмгегин, мээнетин, кылган кызматын, эң башкысы өнөр талантын баалай турган мезгил сиздерге келип жетти. Сиздер дагы бир аз түйшөлө туруңуздар, бааңыздарды коюп, жыйынтык чыгара туруңуздар. Ал эми биз болсо сиздердин алдыңыздарга чыгыш бии менен таланттуу бийчи кыздарыбызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. чалбар болсун албетте. Негизинен кыргыз элим абдан меймандос калк элет эмеспизби? Анда эмесе бизге келген дагы бир коногубуз бар экен. Алдыңыздарда Нурбек. Келиңиз, Нурбек ата мырза. Сахнага чыгып өзүңүздүн таалымыңызды. Саламатсыздарбы, коногубуз üzerinde бар кыздардын келген жазымдарын Кудай сиздер үчүн жагымды салмак мендек болду. Сымбатың сүйкүм келишкен соттан түйүп койду эриште
Андан кийинки эле коногубуз Калыс Жоомартов. Сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздардан коштолсундар. Assalomu alaykum. Qanday shamdira o'tiradi? Yaşımda taptım bir kızdı. Adını Babalbay çıramın suyu. Adını alaymadı, beni karamadı. Adını alaymadı, beni karamadı. Adındır Aksane, sürümdür Aksane. Canın aşık bassane, ey Aksan Aksane. Adındır Aksane, sürümdür Aksane. Canın aşık bassane, ey Aksan Aksane. Hoppa! Na 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 na. Çocuğun başında duramın müdür. Canıma gelecek sanlarım. Çiğ taşları, nazlanıp basları. Aşık çarlasam, adın alaymadı. Adındır Aksane, sırrındır Aksane. Canın aşık bassane, hey Aksan Aksane. Adındır Aksane, sırrındır Aksane. Canın aşık bassane, hey Aksan Aksane. Hoppa! Na 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 hoppa! On 8 yaşında taptım bir kızdı. Adını Babalbay çıramın suyu. Adını Aytıkoy, Kıydabay Aytıkoy. Adındır Tatlımay, adını Aytımay. Bir bulçu canında adına yaptımay. Adındır Tatlımay, adını Aytımay. Bir bulçu canında adına yaptımay. Na 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 na. Çok rahman geçmişte bunun aslında meseleyi çarmanda alalımızlar. Çandıra oturasına geldik. Kana gelsinler oğlum Çandıra. Kuşlarımda dağılayım. Kara gözlü karındaşım. Emin kanday ayla taban. Ben özümü suyup kaldım. Kara kanday gözlerimden. Balday şirin sözlerimden. Mıldır suday tazattımı. Benim dökün yüreğimden. Mıldır suday tazattımı. Benim dökün yüreğimden. Hoppa! Na 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 na. Kardeşim varlılayım. Daim seni sağınamlı.